Novak Đoković je, evo, preko puta meni, nekako sam mu verovatno i najbliži posle njegovih roditelja, posle ove pobede. Bivši. Nole, ajde ovako, kakvi su tvoji prvi utisci, kakav je osjećaj uopšte, osvojio si titulu, molim. Čujem vas, čujete vi mene? Šta god da se dešava u Beogradu, ovo je uživo, pretpostavljam, intervju. Dakle, Nole, ajde, kao, piši mi svoje osjećanje u ovom trenutku. Pa, najlepše moguće reči koje možete da nađete bi opisale trenutno osjećanje koje ja imam. 20 godina mukotrpnog rada, posvećenosti svakodnevne, satima i satima prolivenog znoja na terenima, samo da bi se osvojila ova titula. I jako mi je teško da na neki način dočaram ljudima rečima koliko ovo meni znači. Ovo je najlepši, najbolji, najznačajniji turnir meni na svetu i turnir koji sam od uvijek sanjao da osvojim. I evo, uspeo sam u toj misiji i uspeo sam i da budem, uspeo sam da po prvi put u životu oduzmem prvo mjesto na svetu Nadalu i zaista ne znam, fenomenalno, sjajno, ne znam, prezadovoljavajuće. Koliko su ti emocije bile drugačije u odnosu na petak, kada si jurio broj 1? Sada neka druga priča i neki drugi turnir. Pa kao što sam nagoveštavao pred meč, nisam pretjerano osjećao pritisak. Na neki način, možda čudno zvuči, ali osjećao sam više pritiska kada sam igrao da budem broj 1 na svetu, recimo na Roland Garrosu i meč protiv Tsongi. Tada sam znao da na neki način moram da pobedim, da mi je prvo mjesto nadomak ruke i da bi trebao da iskoristim tu priliku jer Bog zna da li će mi se pružiti druga. Kada sam to ostvario, naravno da sam želeo da pružim svoj maksimum u finalu, naravno da sam želeo da pobedim i da osvojim ovaj trofej, najznačajniji trofej u mojoj karijeri po prvi put. Verovatno su neki ljudi mislili da ću se zadovoljiti sa brojem 1 i da ću se zadovoljiti sa finalom. Ali činjenica da Nadala nikad nisam pobedio na Grand Slamovima, činjenica da sam u finalu Wimbledona mi je dala veliki podstrek, veliku motivaciju koju sam jednostavno morao da iskoristim. 2:0, mnogi su već govorili ide ovo lagano u 3 seta. Čini mi se da si taj treći set negde kad si video da ne možeš da se vratiš, pustio prosto i fokusirao se kao protiv možda Tsonge kad si izgubio taj break, tih minut i po, 2, sedneš, razmisliš, kažeš idemo dalje. Šta tu prođe kroz tvoju glavu? Pa jeste, doduše, to ne bi trebalo na neki način da se dešava. Mislim, ja sam igrač koji zaista igra svaki poen maksimalno i pruža svoj maksimum na terenu protiv bilo koga da igram. Znajući današnjeg protivnika nisam smeo da mu dajem neiznuđene greške, da mu dajem lake poene i da ga vraćam u meč. To se na neki način desilo krajem trećeg seta, ali ono što je bilo vrlo bitno, a to je da sam bio sabran, staložen, mentalno jak i emotivno pribran u tim trenucima kada sam morao takav da budem i naravno on je osjetio priliku da me pritisne, da bude agresivniji. Međutim, ceo četvrti set sam vodio i na kraju zasluženo pobedio. Da li si svestan histerije koja je nastala u zemlji iz koje dolaziš, tu i predsjednik koji je rekao da bi ti ustupio svoje mesto? Da, nije smešno, imat će to gledalci televizije B92 prilike da vide, razgovarali smo i sa predsjednikom Tadićem. Da li si ti imao prilike, osim sa članovima porodice, da se vidiš i sa ljudima koji su došli ove nedelje da naviju? Pa evo, video sam se sa njima neposredno nakon meča i malo smo proslavili, naravno iz poštovanja prema svom protivniku nismo to radili nešto mnogo jer je on bio tu prisutan, ali morao sam da se zagrlim sa svim ljudima koje volim, koji su došli ovde da me podržavaju. Zaista nisam znao kako da se osjećam na terenu. Držao sam taj trofej u kojem sam sanjao ceo život i verovao sam da mogu da ga pobijedim, da ću ga jednog dana uzeti u svoje ruke, ali nikako nisam slutio da će to već se sada desiti, ali eto što, s obzirom da se sada desilo, jako mi je drago da su najbliži ljudi meni u životu bili tu da prisustvuju takvom uspehu i naravno izuzetno velika čast što je bio i predsjednik zemlje. Ipak neću ulaziti u politiku, držim se sporta, za sada mi to dobro ide.
Ne znam kako je stanje u zemlji, ali mi je izuzetno zadovoljstvo da čujem da ljudi slave moj uspeh kao njihov. Samo za kraj ovdje jedan dečko koji te prati već dugi niz godina, baš onako mali ali presladak, možda i malo debeljuškaste, došao je ovdje da se pozdravi sa tobom. Pa kako je ovo iznenađenje? Ovo je zastava Srpske pravoslavne crkve ovdje iz Londona, gdje mogli se da potpišeš. Ajde se prekrstimo. Evo ga pomiš. Možda mi pridržiš Tako da ne se za vas, gospodine. A nisi očekivao ovo, gospodina. Vi znate kako da... Kad ti rekao mali debeljuška, znao je ko je. Nisi baš trebao da pričaš. Ne, to te voli opet. Dole, hvala ti najviše na razgovoru, svemu što si radio u prethodne 2 nedelje i uopšte za nas. Sad ćemo imati konferenciju za novinare uživo i nastavljamo dalje. Svi slavite, ljudi, uživajte. Hvala, Nole. Hvala. Hvala. Jesi uživao?